From the wa kadikadi chu bimol a khoi jam thu se na pen chi pen hi buffer zone a lut theilo buffer zone a min khat nia kangvai a hunga cha chu min alu sa lo zia chu ama hin thu se na chi pen hi tunil ha a ikyo ho lim khom ba kade in ama kyo ma thu se na hi tun la ile do khom de in tin a video hi ka ho ka le do chai ting la bo video in bel khom de ha epela na pan pai utivin lai ha se hen manipur state khat in anam in ke hom ken win amagam ke gam iti win 2023 boy a kon in mudo the chu anama agam in ki hom danin om do tan hi che chung chona chun buffer zone kisim ki in India citizen mi khat lut na the le lut theilo na au min hi che hi India dan bu article 19 freedom of movement to akitu tapoi tia ha se hi na chbal buffer zone khela hi akichi the tapoi ti hi gal au ma konin aki he chi nin e hon zong accept bolve tia ha se hi na chbal khoison building igo povin ipom uve buffer zone su be na ding in na itong pove tia ha se hi na ma hen buffer zone su be na ding in na itong pove ti la lai hi na chbal la se kit na hen aya he se kit na MP khat hi na in ama constituency achi the na achi theilo na kiti hi Indian history an khalo anom khai tam ta he question abol hi na chiban la sei kin state le center force in hiche buffer zone hi a support lo diu dol a hi security force on meithal achom khom su tai kiti hi ana hilo dan a hi ti the a hi state in hiche hi support a civilian buffer zone khelin alut thei poi ti na zong di poi ti a se na zadang ho alut thei kit uvin manipur zong state dang a kona hunglut the kit ove ti a se na chbal se ki ne ke ma masang in nam ki khan na a ki sim a hi buffer zone hi journalist hon jong alut jing ove mi khan khadin amag gal lang hello ham buffer zone khela na chi god tikit ove man theilo ding thu se jong at itam ove ti a se na chbal se kit na hin e hon jong ipom je wa inop je wa buffer zone the hi ti a se hi na tabanga cho se hi na chbala se kit na hin ar hon bracket lampi ating uvin ke hon neutralize ilo let normalize akibol in hi che lai ar hi che din mun hi hoilai chamno mala alain buffer zone tapoi ti chu ti na sei the uham tia ha ma hin thil ado ke na bala sei kit na hin sipai hon KMP pa comment request able win BJP buffer zone khel theilo buffer zone khel theilo ding a hi aji chu meitei na hi ji win 80 win lang lungthim thiên ta in xây dựng liệu trình gel dan khát giống ôm mẹ tia hay sẽ na ban la sẽ kỹ này security hòn MP khát ache thế na ding le ache thế lo na ding ase pi hun he khao vem tia last pen ase na ban la chân chui hin cái lẽ đó thì ban la mà last pen ka ga se do nom cho hi ale mel mate hen mete te hen asiana buffer zone hi iti la kasumang the dem iti la kalado the dem tia hen pan na sa ta law hi win na buffer zone zia hi lut ding dolong lut theilo chibal ne thil se bol the ding thil se bol go long thil se ki bol thelo chi ya ma hong hi buffer zone hi iti ta la kala the dem tia ma hoi ain ko ti mai hotem san kiti jo si hen buffer zone hi la do te ding agu hi win na chibal le tu chunga kangvai langa BIMOL hi ahung buffer zone ahung lut go security hon aphal lo he ni ma EPG aphal lo ham de buffer zone hi lang ho nang chi thei ta pon te aji chu buffer zone hi na khel thei lo ding hi ti a he ana se wa BIMOL he lut go te wanga security force ana kham he na la security force an kham dal ama hung lut thei ne li ma zo si zo ki chai hi yang wen na hi ji a security force an kham je wa he ama hung lut thei lo men ige la le ki buffer zone jia i chanham khat wang cho itin zo na la chi buffer zone wang ko en be ni wang cho
me he ten alu ki diu he yangin na to naw ge naw ha ma hon hen lu ki diu yangin ji ya ma ho he iti le buffer zone hi ka su sei the dem e de la buffer zone hi ka la do the di mam ta pan na sta la he ben ji ya ma ho he buffer zone ba boi pi hui ta na ya chu e ho ha pan pangote ti cho chai na pe na ga se no min tem tu ni pha na ka sei hiel ai lo le na ngai ma ding wa ka sei do kham long se ten ki ngai dam ti win abula pana top chana ena bet pi zo se chunga pa thu hung sein tu nung tu ban ki dong le ne hin to sat na jing ban wanin to sat jing pe ding ki tiam ve he yong la tu ni he ka ga le do the chu chan chu tan tin ki pa omin tunung tu ban long le kita banga he nen to sat jing pe ding vet chai na pe na kan se he na ayang tu nya dingin chan chun chai tam ki tin i pela video he na ve taw te changba yade se hana khangdabro lan taw se khangdabro kai ngang su tai baina kokte accept taw kang bu ne ba masana yazare ba changba yade civilian changadi khudong thini na civilian chalandab na te ba atopa community di changhal le ba official atopa mp ka su sat khreba gari tonga journalist ka am su changi ba manipur haifa state amal leiraga masidai sida furup ki namada aigi lam ma gi lam adu gi lam in tawre sek me gi tang ahum 2023 dagi hauba ma akoina uba phangkre furuki maming da manipur bu thugai ba basically phong na sa phong le ba posing asai gi buffer zone na khaidura isine hai ba zone chi da citizen amana changba yai ya den thingai se article 19 against the freedom of movement ma kaire ine changba ya de se hana khangda bro lan taw se khangda bro kai ngang su tai ba ina kokte accept taw ba kang bu ne ba masana ya zare ba changba ya de question taw ba gi mahut kaido ba gi changba ya roi doino koi thugai bam chang ai jare akhon dum yara le se kari gi no mp mana magi kendra manung de yeng ba changjan ge de yadri se india history da thokra rise state ki security forces and legitimate forces singsina masi encourage to bom thokti noina khulai khomgale noina sanitize tawre hai se tawdi hai ta ina tra du de moina du arga de state na madai du de support option baga chap manare civilian changadi khudong thini na civilian chananda bana te ba atopa community di changal leba official atopa mp ka su sat khreba gari tonga ga gi mamang da hai sahi ani ji manung da journalist ka am su changi ba communal basis ta changba ya de na thinga ise kari gi no sine ba aduna kangbu amna lan tawe khangdabra kaina karem ka thaina ngang ku thing nei ko moi du na hai na ka no tai nu uri di nungyo we wan thuk ni ngang ai do kari no moi masana ya zari ne chi akoi changba ya da ma phom ni ka dok chang nu mpu du ga ina politicize to get race 9 assam rifle gi leiramba moi ge unit tu na numit da khajal namba poto moi no hojik law thokpasunate official document da leibusunate very keto khinjalaga numitu dagi changba yade na jangalam do khoina naturalize oksangare normalize oksangare legitimize oksangare bas aduga sidai ja shanti hanjalle hari kadai degi hanjalle ino buffer zone leike do kamaina hai no thamoi sengmam change hai gi na hai rodana there is a buffer zone and we request our honorable mp not to enter because you are a meitei hai gi gan officially hai bi usinai nai adu sumai hai wi aroi India ki constitution makha da high ru ya wa na te MP mabu ma gi community ki identity ki yumfam da chang ya ya den thingai je karam ba India ki law da yaw ge noina khulai khomgale noina sanitize tawre hai se tawdi hai ta ina tra du de moina du arga de miyam na masi kaw da ba phai akoi puno na bina ba ma changi